Come on, come on, come on. Halo, baik Pak. Inilah mi mantan apa Shillong mah. Berarti mana dia kau buat yang bisa? Soalnya. Kau kulang api no? Kang hijit ini tulis aja. Oh. Hah? Oh, dua. Ya lebih. Ah. Nah, misalnya benda gua orang bunda mula. Kan. Nasinya itu dan lain sini apa yang lain. Dengan DPI lah di Silong. Oh, ngalunya apa? Kan kan. هذا أكل يوم بعد كثير رابع أكل بزاي وانا بنعصب لا بقى من يوم كله كثير tidak bisa. Ini yang minjaman. Oh. Not like thank you for your love and support. God bless you.